Buat kibabnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula play pat ba bat thong mau nongrem ya palat lai pauteli ki kampen roi basyongdor palat san pun reu hajar kelur tingka ha Adilabad Telangana menta kesengi. Barok kini ki kam ki dei na kabenta ki tenat boarding pnyang rel bat surok ha ki jela baper. Modi ula poi ha Telangana henem step ha ka jinglet jingo ba arsngi ha ka wat banengkong jong ka jinglet jingo jong ula IT syakari ya ka praspa megawatt jong ka benta ba ar jong ka Telangana Super Thermal Power Project ka NTPC ha Pedda Pali. Kini ka jingtay ka la ban syalan kumba prapusan na ka shispa ka boarding sya ka jela. Bat kan salong ka jela ban la man pinmi buan tam ka boarding ka balong kumba safuar na ka shispa na pedeng barok ki jaka pinmi boarding ka NTPC Hagari. पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही उसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास।